Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Hamaulai moro Shillong. Study MBBS in top medical college at Bangladesh. Lowest package, fees can be paid in installment. No donation, direct admission, 17 years of experience by Good Shepherd Shillong. Na kimat jonggane ke jan Naitung ini kmi menta yakimat Khubor na ke Jylla. Kumshi benta bandang aimen sim shushu ya ke kenhon East Khasi Hills District Inter-School Athletic Team halor ke jingile kai bha ha ke state level Inter-School Athletic Meet 2024 ke badang syukut shen. Ya ke bala pelong ha sai Shillong Nihu campus mau kenro nado ke arfu arterik ujemang hado ke arfu sauterik ujemang arjar arfu sau. Ka kenhon jong ka East Khasi Hills District kalara ya ka nam kum ka overall champions hagani ke jingikun. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hapok ke jingilam jong ba Vincent H. Pala kala penlong ya ke jingpen Khubor yo saleng sangma ubala job ya ke election MP bedang shen dagba penlim no ya ka Agatha ke sangma ka khon jong purno sangma ka yen ka balabat ya ka tura seat la South nem kenti. Ya gani ke jingpen Khubor yo saleng sangma la penlong ha Sosotham Auditorium Shillong. Sangut ki brio ya ki ba omla setia ban itu kila syak peniap dusman batla bread ya ka met jongki ha ka shinong umpleng East Giant Hills District. Lalap ya ka met jongki ni ki sangut ha ka shinong umpleng ha ka step nriu tarik Naitung arjar arfsau ha ka bayar ki kiti jongki la khum batla te. Bat kat kum kidak ki shen ki bapau la antan bagi ni ki sangut kila syak pom da ki kin jatiar banep. Superintendent of Police jangka East Giant Hills District ula pentip baka tenat pulit kalatung daga Special Investigation Team ban yarap ya investigating officer ban penolong ya kejing tokit kebabniak syushu halor kejing syak peniap jogi saungut gibreo. Wei na kini ubala syak peniap ubdai ubala itu kertengkum Ravi Rai ubala arpulais nem kerta bat ubadai ukhon jonga Devi Rai basyong basa hakasnong pasta elam jongkari Nepal. Kilong kami na kasnong jarot kila kentok teng ya kejing temu jong ke sarkar Jylla lang bakatanat urban affairs ban pen kenria ya ka Martin na maulai shalom solat hakasnong nonghali. Kakong risalin sana bat kakong tropina mensong hak bakren hak jingilang pat ba bala pelong da kasenjuk kinong sensyar snong par ken hakan retorik Naitung arjar arpsau ha jingking ken tarang kila ong ba dalele ruem kinom mailat setia ya ke sarkar bakan penkela jaka teknyut han nong hali namar bakan keta ya kalawe jongki khon kihti jongki. Presiden jongka Seng Khasi Students Union usamla Lambok Starwell Marngar ulakan thok teng baka jingpu jongka sarkar Jylla ya ka anti-infiltration check gate hakasnong barnihan kalong tangkum ke shenrong ka bamtre kam setia namar baki mender ki bawan nabar jongka Jylla ki rung kimi lailot kat bakimon klem kano-kano ke jingsya parking. Kumta haka henriu tarik Naitung arjar arfsau ke seng kala penyeng daka ILP check gate haka shinong arpomer paham maulen Ribhoi District. Usamla Lambok Starwell ula ong lada ke sarkar ke kudjengmut ban pentrekam ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Act ka Facilitation Center ke Badan Hak Umling kan nom kelaying jak bat ke anti-infiltration check gate ru kan trekam pa. Kitkot jong ke Khasi Students Union kila penlong ya ke jingkhanran napang yaki kali Hasuraba National Highway 6 ban talasi yaki kot kisla jong ki bar Jylla ki bawan rung syaga Jylla Meghalaya. Kibor sensyar jong Ribhoi District rengkat bat kibor pulit tang syok jing tip halor kani kila let syaga ni jaka ban pensange ya ke jing talasi yaki mender namar baka pentut ya ka let kawan jong ki paipa. MLA jongka jirang constituency uba asos tenes sotun haka santarik Naitung arjar arpusau ula penrem bat persya ajur halor ke jingkem jongki pulit pahara klau jongka tenat forest ke sarkar Assam ya uba bakstar dingdo uba syong basa haka shnong belahari ke shnong ke badan hak hapur jongka Jylla Meghalaya bat ke Jylla Assam ke bahap hajirang constituency Ribhoi District.
Ubak baksar ulah syakem hak laiterik Naitung arjar arpsau hadian bagi pulit pahara klau jong ketenat forest ke Sarkar Asam ki khot hajir yu hak office trekam dah ke bakenok bat pengat yu haki kendon beper. Ki pait reunget jong Balang Catholic ka Tura Diocese kila yambreu namar ka jingklat no jong Bishop George Mama Lasare haga santare Naitung arjar arpsau hagar ta ka ba khandai pu arsnem ha Holy Cross Hospital Tura. U Bishop George Mama Lasare u bala syong thait nakakam kum unong syarai mensim jong Balang Catholic Hatura Diocese ula ai ke jing syakri nakabenta arpu prasnem genti kata nado usnem khat khandai spa nyu khandai hado usnem arhajar nyu. Kum si benta ban jit ikinong lek kai ki bakan sai ki ban lek mikmat ya kari India bat kumju ya ke Jylla Meghalaya syaka World Arm Wrestling Championship 2024 ka Meghalaya Arm Wrestling Association haka santarik ubnai Naitung arjar arpsau kala penlong ya ke jing khun kti harot surak Malki Point ka World Championship kan long ha Republic of Moldova Europe ha ubnai Nailar. Uba Daimaya Siang Shai u editor jangka kot Khubor Maupor ula syajit kum u presiden bertemai jangka Shillong Press Club haka election jit nongkit kam kepala long haka santarik u Naitung arjar arpsau. Uba Dominic Savio Dingdo utrai jangka T7 News Channel ula syajit kum u General Secretary Klem Dadon Mano Ru Bayalek Persya. Uba Gershom Hat u editor jangka kot Khubor u Pekngor ula syajit kum u treasurer. Ya kene ke election bala penyait daka Directorate of Information and Public Relations jangka Sarkar Jylla nagi shispa prapu prangut kit kot jangka Shillong Press Club ki bawani sementah ke jing thebot ki don baro shispa nriu sangwut. Hashwa ban lek kum u ambassador Syakari Republic of Philippines u Harsh Kumar Jain ulawan ban yakendo ya menteri sarkar bapek yakana tourism u ba poleng do ban tip ya ki jaka jengok kai Pyrthei hapok ke Jylla Meghalaya. U ba poleng do ula pun kup buram daga jain rendia bat ke jing ais ngobhai ya menteri sarkar u Harsh Kumar Jain. Mentapat tung ini yakmi yakimat Khubor nak lenggeri. Ka Menteri Ketenat Pelatengka Jongkari India kan Nirmala Sitaraman kan wanra ya ka mang tengka haka dorbar kaban long haka arpulai tarik Naitung. Ya kani la pentip dau Menteri Ketenat Parliamentary Affairs Jongka Sarkar India u Kiren Rijiju. Ka dorbar mang tengka kan sedang naduk ka arpu artarik Naitung bat kan kut haduk ka khat artarik Naila. U breu u balabu a jausye ula thek daka petrol bat umut ban thang im ya ka pulit traffic tang na ka daw bakabat ya ka thuk jong u namar ba unya ha ka jing buai kani kala jah Pune Maharashtra kalami ka jing kan ar ka bajur ha ki thain Sonapur jong Jylla West Bengal hadin bo nong yalam jong ka seng BJP ka lok bat ukhon jong u kila syak dong daka tari barok laingun kila man saujur balapan kit iki sya MR Bangur Hospital. Nrei kham hadin lapan kenriak no sya SSKM Medical College. Ki pulit kila yok kem laingun ki breu bat ki day ki nongkit kam jong seng Trinamool Congress bat ha ka jing sedang tokit lalap bakadaw gadai na ka kam politics. Katto ganisngi hadin bakalami ke jing dawa naka kenhun jong ki Pyrthei bat ki naga ha Manipur ban pentre kamno ia ka National Register of Citizens lani ka NRC ha Khubor ka kenhun jong ki Kuki gapala tip kum ka Kuki NP Manipur kalarai ba kanam persya satya ia kani ke jing dawa namar ba ka day kepala hukum da ka Supreme Court. Mentang ini pai pat syakimat Khubor nakaleng ke Pyrthei. Kinong yalam na Kylleng ke Pyrthei kila ai khublei ya ukir Starmer uban sa shimtino kum menteri ramba do ubasan pupra jangka United Kingdom. Kinong yalam ki bala pha e jing ai khublei sha Starmer ki kentup ya menteri ramba do ka India u Narendra Modi u president ka France u Emmanuel Macron u president ka Israel u Isaac Herzog ka president jangka European Commission ka Ursula von der Leyen bat ki weipat. Kani kedai kesin ke benengkong hari bilat bakindon hadu arpun rengut kinong India ke belasya jit kum ki MP syaka yeng dorbar tawai. Haka samoi terekam jong ka san snem ke bala lekno ki don tangkat sangut kinong India hayeng dorbar ke bilat.
Naki arfun ringut ki MP, arfungut ki day naka Labour Party ban ringut pat naka Conservative Party. Masud Pezeshkian ula syajit kumu Presiden bertemai jongka Iran. Masud ula dan mentah nreu pukandai senem karta. Udai doktor balabat yak syuki Menteri Sarkar bat kumjuru kumu sembut lampang jongka yang dorbar tau ain hai Iran. Ka election presiden ha Iran, ha kajing syakadai ban long house nem arajar arpusan. Nrei nakadaw kajing klat no jong u presiden Ibrahim Raisi lahab ban penlong kloy no ya ka election. Ka United Nations kalapan pau ya kajing smokia halor kajing ya kan at ha pereng ka Israel bat ka Hezbollah ha Lebanon kaba tanang jur syuk kat banang mi kisni bat kalaong bakani kajing ya kan at kala ban poi syakatma. Ka UN kalau kentu ya baro arliang baki day ban sange no ya ka jing ya kan an bat ki day ban ya keren penbaik namar bala da poi syakatma ki panjenjar ki day ki nong syong snong jong baro artli kiri. Menteri rang bado ubat mai jong ka United Kingdom Keir Starmer ula thong ya ka kanhon menteri sarkar jung hakaba ula jit ya ka Angela Rayner bahkan long kum ka sembut menteri rang bakdo bat ya ka Rachel Reeves bat kum ka Pyrthei ka banengkong ban bat kum ka Chancellor of the Exchequer ha ka kanhon menteri sarkar ka ba arpasan ngut jong Starmer kidon khatwei ngut ki Pyrthei bat kani ka dei ka sarkar ka banengkong ban ailat bon ngut ki Pyrthei ban bat ya ka syuki menteri sarkar. Kita kilong kimat Khubor.